Chief Executive Member ke KHADC ubak penyat sing siem mentara sengi ulaong baka isi kala shim ya karai ban penskam ya ke notification bala penyat da ke Executive Committee haka khat sau tarik naitung halor ke United Khasi Jantia Hills District Fisheries Act 1954 ubak penyat sing siem hapakran syaklat pathai khubor ulaong baka rai ban penskam ya ke notification haka babaro akibat penlong ya ke jing ya Khwai Dohkha kidiban yo Jingbit Shuwa na ke District Council CEM ulaong kat kum ke notification hapok ke United Khasi Jantia Hills District Fisheries Act 1954, lapan khambor yang ngiling baka Rule 29 jong ke Assam and Meghalaya Rules 1954, ba lapan skam ya ke notification babarok kiba penlongi ke jing Khwai Dohkha, kidiban yo Jingbit na ke District Council, namar bangi lapan trekam bat pen skam haka isi, ya ke notification ke bami haka khat sau tarik naitung, bat ya ke ne ngilap hak syabarok ki Santali ki District, kiba kentup iki DC, ki SP, ki Hima bakin ya trelang, bat kashnong lembat ngi. Hakabede bat ka rai ke baar ngila rai ban penskem ya ka notification kabla penmi na kalian ka executive committee EM in charge jong ka isi ke jumi bede ka fisheries bakat kum ka notification hapo ka ni ka United Khasi Jantia Hills District Fisheries Act 1954 bat kumju la penkhambor yang ni lingba ka rule arpakhandai jom ka Assam and Meghalaya rules kat khandai spa sampuwe lapan scam ya kani ka notification ba baro hitu kiba penlong ya ki jing ya Khwai Dohkha ki competition fishing competition baro kin hab dan yo eka permission naka district council namangi labdan ya laka jom ka act but nilapan terekam ya kan ni but nilapan scam haka isi ya kan notification kawami haka khat sau tarik Julai but ya kan ni notification nilap hak syabaro san teli ki district cuba kentup ya ki deputy commissioner ki SP ya ki bakrau ya ki Hima gitu ni ban ya trelang dekat kisnong ban trelang bat ni debat ya ki ya ka fees bari ban Siew syaka council habidi kini ki fishing competition nilap bu daka slap let's say sa ki hadian jongka but ki format jo ki application form ki permission gitu sa ki hadian de kabala